Освящающийся Тебе, Господи, Троичество и явися поклонение. Родителе Бога, свидетельство ваше Тебе, возлюбленого Тя Сина именуя, и Дух во видне голуби. Отче наш, иже есть на небесах, да святится Твое имя, Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, как нашим. Яко Твое царство и сила, и слава Твоей силы, и святая душа. Нині і присно і во веки веков. Амин. За мир во свету, за добрата состојба на светите Божи цркви и за нивно соединување, за Господа да се помолиме. За овој свет храм и за сите оние што влекуваат во него, со Твојата благодат. Спомнувајте пред светото причење на сите нашите глави да ги преклониме пред Господа и отдаваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векове. Добар ден! И за многу години нека е крштението на нашиот Спасител Господ Исус Христос, кој дојде на реката Јордан и од Свети Јован Крстител се крсти и ја почна проповедничката работа, поучувајќи го народот, попак не поучуваше, за да го наследиме Царството Небесно за секогаш. Сега, од црквата 100 дена. 1000 динара. $1000 динара. 1000 динара. Иконата кръщение, благословение Господово. 100 динара. 1000. 1000 динара. $1000 динара. Майко, дай пан да те квота. Явлися, Христе Боже, и мир просвещай. Мой Отец, вишающийся Тебе, Господи, Троичество и явися поклонение. Родителе Бога, свидетельство ваше Тебе, возлюбленого Тя Сина именуя, и Дух во видне голубие, извествоваше словесе утвърждение. Являй се, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Во Јордание грижајушися Тебе, Господи, Троическо и явися поклонение. Родителе Бога, свидетельство ваше Тебе, возлюбленого Тя Сина именуя, и Дух во видне голуби. Така що кларго с нея. Благословен Бог наш, не дані, не прийшло, і во віки веков.
Ето паза там на ледо. Господу, над водата изрекуваме рече. Дойдете, примете го, дите дух на премудрост. Човек си дошъл, на река Христетаро. Настоюваш от стига да преми спасение. Дома Божия препечение за ръка. Заради нашите грехове, да водите и съблазня. Претъката за трепери и за камелейте, како сега, посреди светилникът на светлината, кой го взема с древо на свето. Кой е по моята воля? Господи, помилуй, наклони го, Господи, Твоето ухо и послушай ми Ти Твои повярване. Кой? С дедо право там. Аз съм Александър Титаров, първам 11 път, го факям трети път. Хвала. И вика, народ малко. Не е проблем. Айде. Али, буток тураш ли бе? Мали бута. Да, мане. Трасе. Давайте. Ваткиро, дек си Ваткиро. Айде за нова година, здрав жив! Служили сте право директор. Да. Ние сме пробвали. Имаш ли мислитно нещо? Настъпнемо. Айде!